asofo no bi anya ne de but asofo ni wu obi aso anya Adom Kyei Duah ekon ekyerechire nhyemu eka Reverend Obofour nko a tie nyina ye be kai a sa 31st watch night a asofo Adom Kyei Duah kokoye ye no oye ni ministration no o declare the real name and the angel of the year juma o see a friend osolo fíres me won maintain sa Obofour ni din da yan so sabe nipa ni gidie no Yes, Mammy Samo Wakaba and Fombra, attention TV do. Then the Mayaba kind of Yajina or Sofu or Condo Papa. Come here and then Nancy a Sofu Mama, Gordon Kawaja, what sang your quinum. Since your home, I quite a Conaco bread ovu, net our Mamma Cosiam Paffinam. Since you whom war patch and then no Sophia Soletian Yonko or Sophia no Soletian Yonko. I'm a man here members in Umpocran, you whom I am yet. Muko to kwano krampo ye de krampo ye da ship osande nipa na ori di wanyi mo de wakosra himemu na nkasa no hwemore ye twemore keka enda na ori to ayampia oche na ori to ayampia da ma ye hudo kra anopai mo ehi so mo de abobo mo nya asam kiti o wa ma ayi Obofour Shut Up de ka wanu tum na wakasa no oba no ayi wakanden awu na Adom Kyei Duah ntoko awu itiwe botum na abo Adom Kyei attack intum kra nti bomazina na kan wanutum na wasan so abekire mu akire de asofo bebre no wodi da master mi na echi no wobo Obofour na echi dom no wobo Adom Kyei su na echi dom de bomja intete ne nyina so onye fine den kampanyimfo ebie na watedam eja wo beka mo tira bom na ka eja watuhiafo papa no hwemo ho ma woye anopa minyima nkasa mi CEO our friend Eric Akwesi entry prophet Canadian ho aka Obofour back to back na menye no wa ha ma yentwa ya ho ne yakoni yakote ho ehi na asama odibatu gua no yeba yebebo nchirem ABC the year 2018 na yeba the year 2019 between Bishop Kododa ni obinim and Reverend Obofour kriya antem se nyina ebe kaya the year 2022 31st watch night omkoye the whole Ghana and my things say Adom Kyei Duah ni papa Reverend Obofour su nya ne de asofo no bi anya ne de but asofo ni wu obi aso anya Adom Kyei Duah ekon ekyerechire nhyemu eka Reverend Obofour nko a tie nyina ye be kai a sa 31st watch night a asofo Adom Kyei Duah kokoye ye no oye ni ministration no o declare the real name and the angel of the year juma o see a friend osolo fíres me won maintain sa Obofour ni din da yan so sabe nipa ni gidie no ebusi amamenda wasi bebre de enyame ho abota na mo mamenka o de mbo mazina subscribe ya bo mazina subscribe ati mi a share button no do iwi a mi a like no do iwi so a mi adoma no do dem ro be ya di bituma na wankasa so won saka mi se yakote hu ehi na asam na ewi papa wa ha enda ya nyine ba twetwe nkomo da ono so wakoye osofi eja papa eja no wa papa barase wa wuni anu mienu na omokun yo yeah etiri nka ano njese abonto so fo me fankudi no wasamane mami chia tie fo mo hwa attention to me na chidi fo nyina na mami chia me amapa na na mrecha you akabwa the jet he make me who I am today chi me ba chance se chia na futu eni nyansa ena man ne ba me dusi wow oyan kasa so ni ya wianti we are for the TF2 in the Yajuma. So, I'm sir, my tear video Nina. When you are better than a day. Nanka, in a crabasuni tree. And President Katia, who he said, a soft for an arm on 1 point and a money my ha. Nanka, train car, then Casa on Tim from Kuti. When you say one hini Obofour nya problem. Yes. Na Kumasi for one kasa na boys na asofo no. Obu odi obu omuni bi. Me Adom Kyei Duah. Na pa Adom Kyei Duah na Obofour issue. Anka papa panimu de kam susu se ka de fan se akwara na beti amanso. Nti anka obaye ne yetene kakara.
na wa man ne obuo ne ani di ade about but oka no abeka no abeka se Obofour kra ba ha ba bosia na papa na akana kakra nje na ama hu anyi nya kwan etimi abeka bi because asansa fa de o eden o chere na we ya ni so ne kra ma be di agro so na no betu aduani na nipa bi o si asase so be wo de beta Africa man plate mu no enu guase no enton kwata onu hia mpu nimpu nti enka hu anyi oni right po se okoka because Adom Kyei Duah no da na ya no ma ye koche konfo na konfo no so che so ode se gura Adom Kyei Duah to no man so adan wo sunsun wow konfo na e ka wo ai de social media nyina aditi no se Adom Kyei Duah ani police ba che konfo no ko ka asasa wo social media da bi em se Adom Kyei Duah ko kan o se konfo se wo na nanu asem eno no so by reply nto wi am ko sunsun ntokwa oh okay you are not there the pen sheet no answer man is not tally nti eno nkwada nchen a papa panimu a anka wo ye nwadwu asa adwuma na impeja aba wo hye adwuma na se ache utim nyina befu dwen fitaa no sabe o mabusu ma nka me ne bache na mo pani due mantemante yes pani odue mantemante oti ka kire eboku se ohu ahin tutu ka kire na wa ohu ahin o blogger ndi kwan bi abafa so a obenya story no obeka sama wo we ma hye wo ma ka bidu abeka because no wi ansam se na nsia no se manasi abenya stroke mi manasi enso manasi nya stroke ya manasi aba reply so that say enya ohu ahin ya no se oni mu na guchi ekoda wi afo wi achi osan be pa chew etimi de me ba samre se ohu ahin twi no hu fi sa asem ni okay na pen for na what you say o man we wa sofo a omo anim bebre enso ti wano kasafin e wa bontene yes enti ya papa Adom Kyei Duah begina popeta on fa de nyame de ama no no emfa ma memese o ma fo bofo ho asem nyina ne pocket because oji obi hu contact ni entuaka mi hu nyansa e dey ewom papa Adom Kyei Duah e paninti wo ba begina popeta asem nyame de awura ne mu na nse nwa bona asanteman nwa san asanteman aye no hene enti owu kwan a obegina popeta odi twere konkrun masem ni onu chidie no anya me de ama so mfa mra ne ma onfa se aduane mra ne ma no onfa mra ni pakra on to sa idea no on to no mfa man nyame ma ne nyame ma kofia no wonya sunsum aduane ati since obako gina ne property so se Abran TV station why ne say Abran TV station o kasa no Adom Kyei Duah o kasa tia no enso babo bosia no ho na asore mana bodu ye na wunsuro me a kesi manim na sese me mfa me hu nsie biem me papa Adom Kyei Duah me nana me wofa besraw anka yenu mo koda se yenu a yenu weji no ene se nke ye nyama bi se na frɛ kukuom so Obofour baba bosia ho me pa cha no wade ye no ene ye kɔ no wade sere me che so mo ye namfo sem wo mo ntem namfo nti se bibia akoso korana kamu mu na mo resolve yeah but one Ghana ha asofo nka se ye ho atamfo mo da na bia ya gini se obi kitaduro no de nyame adwuma chese nyankopon de onhiro osofo bia da ewo asase so me ka se ebra me start nyame adwuma yi me na me yere onyem na nam fam fie na ya ba so ye nam fam nso tumi hwe ebu a pon nyum so na nso tumi hwe chese umu ya nkura enya kono ya bra sa ne nyankopon amaye ka no kwa metundi sa mbo ya do te ya resna mpitano enye papa posi abeka no sa permanent ba me ba tra se awo anu so na nipa ka fam nipa se me de dro na ya adwuma ti na matimi atoka because me ni asofo bi na mfom
me also for me bisa kwan ben so me fa nya sa aka dada yi o ka tete me damanfo masarachi bi mu a e na wo se me yokoto kora ka enya me ya ka dada yi abate kora nyo me otineta so nye se me tia me otineta na ma to battery no me keka ko 20 million mechanic be wi obasa de workmanship ya racing ko no me light kora so nye Emra ena electrician be to me light kwa ye enso me timu a me nua sofo ebe fi se me ho ato me na ye mo won na me dia me pese etimi ka be sia me ntimi fa na ntia na jo enso ni pa bu me ho konta me nua sofo na me se me ne kan kwaje asam ne yakọ heaven no osori tia me ena me metu Reverend Obofour sofo se me bi susu se ehun hia se Reverend Obofour nyama bi wo ha susu because Obofour nim kasa ena na danfo so na Adom Kyei Duah ne bra panino no so ada se ena papa Adom Kyei Duah so mu se nyame adwuma no eye season ena ya papa Adom Kyei Duah nyame adwuma no young age wa hu ni papa bebrebe se da Obofour so ni young age mu no hu ni papa bebrebe ewia na tini tu na tetarka bia ho Reverend Obofour Reverend TV o sana pa Reverend Obofour fie bia mu Reverend Obofour enti papa Adom Kyei se won kokra bom ena wanya more members ena church si bi gu a eno kwa fa so unya omo no me odi for percentry emfa me ho kwa fa so unya omo emfa me asrod fanos na o kan o ye ni sa say ni dikunika osro fanos eno me emfa me eso say yes sign na onu no ni ma de ko oh wow osro fanos no ya papa Adom Kyei Duah oso kadada nti onu no ni ma de ko enti Bible say mo ni nyina mo nyi o twabere ni dua enti I'm not the right position to judge Adom Kyei Duah but niame kan say panidie udue mante yes etwa se ko gina o pulpit so edi niame aduane the daily bread to feed the members yes not to attack Obofour mani hu se ni Obofour ye ni unhu ye wo ya machio wonyini umpani yem papa Adom Kyei Duah nya kura 50 plus benya 60 obenya 60 even this month yes enti dentina Obofour so ye young age eno hu crowd in them enti papa se ne nsoto awia no na awia ba na pa no sana etie eye season asofo ga na nyina ntum se eye Adom Kyei Duah ena ne season apa enti se season aba enwo hia se ebiwa bia betima ba me odifo akwese so me put the evidence am of kase me ya okot me kita duro me free na me that means progression e ni pesuro me small boy bi katem se ni pesuro me ni pa nyi ministry ni because ni pesuro me too much me so me hu se me the bread kura ko twitwa me hoda e bia sikan ma kana me ya kwala no etwa me ha be se me ko ji moto na me ko ji bansi be egu ase me hu da eti no se me benya ayi no se e aduro kra menya crowd se na Adom Kyei Duah enya because my task is kese pa no 14 acres land wow solid wow se sia me no kase me dua ba ye kra me tima dua 200 me dua ba 1500 wow me bia firi ma sore ma mama timamu ni bia commercial ni enya bia ti so that say enti se me du sa won na se obi be kase me mfiri nyame a me de okot na ya okotism okot kwa me hu ba bia bi wa aka me kwa kotwene preko because they attack me preko enti me ni ba bia bi wa Obofour wo hwe me woni ba bia bi wo na ye ganu me de ba bia ye kunkum ni pa me pe ba bia betima de se o man pani ku for no de no na ba ko gani bi me ba Freemason very good na me cast saso ne dimanim ni pa ba wuda krope ne twa se ne pa wu prekope na wo na ti no atemu wo ho enti me de ne ho hia be ye no wa west asem no o try se oba inflate ntokwana omukon na ontwe ne ho fim sofo bia so fi se wo hia Obofour chi wo hia ya papa Adom Kyei Duah chi ya papa Adom Kyei Duah kwala na mo won nche na papa me kasa se nya kire nipa bi wo wa wo campo ade nyame ya kire mi ni nipa bi wo wa so fie papa Adom Kyei Duah o mo di a home formation e de ba bonte ya papa
ebe ya nkwara ni nyina change bi be nko strike because nipa nye ana you focus agbato manyu nipa nye dije se mi tie ma bi nipa nye TV papa du che bia nkwara na de hu information bere bofo dije bofo babo sia ho wa babo sia ho se nipa na se kan se nukuro se nye nukuro papa ni owade ne yesere na de o ni owade no e ne yesere na de maame se wo ni ade abede abesere obi ade ntime ya me kan se ohu ahi on twini mfim sofo obi a o kan ono so twini mfim me kasa bi yes sofo biara izechi bia na yo ho tatra mo jem na kan twon fim na wan kasa mpo no mere ye no kra mpo no jede osesa bonsam jem nyama pa na re ye no anope so me da wase bebrebe de aya so na eja enya adagire wo ho na ahwemi eku papa bi onye izina mejedo me da wase